Ramadan. Kak. Kak. Iya. Ku tarah-tarah bangsangi meliku jadin kindungan. Ku nakal potong ni tang sisipi bangkurang. Siraku teteh hati pekekit ku engon tumpet terbang mukamang. Gugul bangi teritit kantini peluit kin periang Selamat si balon berdoa si tari. Gantung di leher aja mas ya. Ah. Selamat si balon berdoa si tari. Kami miring Ini mereka orang di balik layar. Ayo tuh, galeri gaya. Ini siapa? Kongkrung. Ya, Cetok Kongkrung. Dan ini dia. Coba Kak Ida apain? Tuh, dua. Tetenai bangsa katiminah tamerbang. Oke, tetap semangat. Oh, berkeringat. Korbannya apa ini? Mbak. Belum nanti menjalani adat ya di sana. Gimana? Serius? Ini. Gimana? Suaranya. Sedih kali ya. Berdoa si tari. Kami miring-miring si tanah nyedeng. Orang video. Kenapa tadi saya? Kita zoom coba ya. Baru sadar dia. Kami miring-miring si tanah merdeka. Selamat si balon berdoa si tari. Dari situ kan kata Jawa. Lihatlah kameramennya udah tepar, udah kecapean, udah merah tangan dan mukanya. Itu dulu, rebahan dulu ya. Masa sih Linto baru bekerja?